झिगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा ख्या ठिठी बुख मनोरञ्जन यादव जजलबा भिसनिल थौ नेपाल सम्बत छिन्छसौ पिछद कछला गा द्वादशीय दि इन्डिजिनियस टेलिभिजन सयजना दिबी सकल हने बहपि भाजु मेजु पिन्त लस्कुस नप हनावना देछना जना जी तो जिगु एसएमएस जा जोया जा जन हकामी निटु डंगोल छिपिनि गुन्हने वेदना गुदु जिगु एसएमएस ज्याजो वापति क शनिवार शनिलया खुताती ताइले निसे नेता ताइले तक वेगु ज्याजो ख अथे हे थो ज्याजो एरी पित्तेलिका छिपिन्छ आइतबार सुथसिया खुताती ताइले सयादी फैदासा निनेसिया छिन्निता ताइले न सयादी फै थो ज्याजोले नेवा भा संस्कृति तजिलजी नखचख इतिहास नप वादुने लागु छुन विशेष दिया बारे जानकारी बिगु जी अथे ही छिपिन्छ हे छया हे दिगु एसएमएस नाप छिपिन्छ हे इना पेना दिगु नेवा म्युजिक भिडियो न केनेगु जी उकिया लागि जिगु इमेल एड्रेस दु जिगु एसएमएस ने बा @gmail.com हाकना छक JIGUSMSNEPA@gmail.com अथे हे मोबाइल नम्बर दु 9741736906 हाकना छक 9741736906 थौ यथो ज्याजोले थौवा दुने जुगु भी ज्याजो नाप वा दुने लागु विशेष दिया बारे जानकारी बिगु जी गथेकी डिसेम्बर 7 खुनु लागु दु अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवस अथे हे डिसेम्बर 9 खुनु लागु दु अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्ध दिवस अथे हे डिसेम्बर 10 खुनु लागु दु अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस डिसेम्बर 11 खुनु लागु जुल अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत दिवस थाजा अथे हे डिसेम्बर 12 अथे दयागु थौया दिन खुनु लागु दु अन्तर्राष्ट्रिय तटस्थ दिवस थुकिया बारे खलाबलाला यागु हेदनी नापन हुगु पुलांगु नै पुसिचंगु व बाबा लागु नेवा म्युजिक भिडियो केना छिपिन्टन हे पुगेगु न दहेदनी आया लागि भाजु 37 महर्जन व पवित्र कसाजिया सदुगु छनुजक माया केना धयागु तस्का हे बालासी चंगु मे छिपिन्त केना चना सया दिसन थनै पुसिचंगु मे तस्कहे नै पुसिचंगु तस्कहे ये पुसिचंगु मेधुंगा हाकना छकलस्कस्तु छिपिन्छ सयजना दिगुदु वज्र क्रिएसन प्रालियन हेबोया नेवालय दुनेवैकु ज्याजो जिगु एसएमएस ज्याजो थो ज्याजो वापति कन शनिवार शनिलय खुताती ताइले निसेन हेता ताइले तक वैगु ज्याजो ख अथे हे थो ज्याजोले छिपिन्छ छिपिनिगु सुना थथिदी पासा पिनिगु भिजा बुदी इहिपा द लागु दुसा वेकपित भिन्टुना देछाना दिफै नापौ वेकपिनिगु भिउसाया कामना यासे वेकपिन्द हे यगु नेवा म्युजिक भिडियो न देछाना दिफै उकिया लागि जिगु इमेल एड्रेस दु जिगु एसएमएस ने बा @gmail.com JIGUSMSNEPA@gmail.com अथे हे मोबाइल नम्बर दु 9741736906 9741736906 वंगु शनिवार खुनु देद सजियावया चंगु मिस नेपाल वर्ल्ड सम्पन्न जुल भुइजसिया पार्क भिलेज रिजर्टे नि छम मेजुपिन्छ थोदेदे बल्ला कासा बोती कागु ख थोदाया मिस नेपाल वर्ल्ड 2020 या टाइटल मेजु नम्रता श्रेष्ठ जिउन त्याका दिल वेका नापन सकल तालाका दिपी मेजु पिन्त इन्डिजिनियस टेलिभिजन ज नापन जिगु एसएमएस टिम पाखे योको भिन्टुना देछना जना आधा छ थज्या जयन हापांगु मेसेज बनेको पाजुगुदु वेकदी बबिन श्रेष्ठ ये पाखे वेकलन थै दिगुदु जिमिताता रबिना वो रुबिना श्रेष्ठ या आवेगु बुदबा इहिपा लागुली इहिपा या लस्ता योको दुनुगला निसे भिन्टुना थै दिगुदु जिमिको पाखेन बबिन श्रेष्ठ या तथा रबिना वो रुबिना श्रेष्ठ जिया त योको भिन्टुना नापम वेकलन थै दिगुदु खुशी वो सुखी जीवन या कामना याना जना वेकल सुमडुको ताक्सया धया गुम्मे सुमन कपाली नापन निसा देसार जिउन सबिया दिगु मे इनाप्याना दिगुदु वेकल थोमे वेकया सकल छेज नाप बबिना श्रेष्ठ धका मस्युपी सकल पिन्त थोमे देछना जना धै दिगुदु अथे हे मेम एसएमएस छया हे दि मदि वेकदी प्रमिन
प्रमिना महर्जन स्वर्णिम बस्तिक ये पाखे वेकलन थैदिगुदु जिमी सकल परिवार या भी उसा कामना यासे ता आयु या कामना यांचना थैदिगुदु अथे हे आवैगु मे वेकया सकल परिवार पिन्त देछाना चना थैदिगुदु नाप वेक प्रमिना महर्जन धका मसिबि सकसितन थुमी देछाना चना थैदिगुदु अथे हे मेमा एसएमएस छया हेदि मदु वेक ख तुलसी दंगल ये पाखे वेकलन थैदिगुदु जिमी अजी पूर्ण माया दंगलिया जंको आवैगु मंगलबार खुनु लागुली भिन्तना देछाना चना थैदिगुदु अथे हे आवैगु मे वेकया सकल दंगोल परिवार ते त नाप वेक तुलसी दंगोल ढाका मसिबि सकसित थुमी देछाना चना थैदिगुदु बबिना श्रेष्ठ प्रमिना महर्जन नाप तुलसी दंगोल जुया त एसएमएस छया है दिगुली यको सुबा देछाना चोसे बबिना श्रेष्ठ जीवन इनाप्याना दिगु सुमडुगु ताक सया धयागु सबसे बालागु मे छिपिन्त केना चना सया दिस थनि पुछे चंगु मे नापन हे पुका दिस झिगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा ख्या थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले निनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाला तस्का हे बालासी चंगु मेधुंगा हाकना सकलस कस्तु छिपिन्सा सयजना दिगुदु इन्डिजिनस टेलिभिजन पाखे नेपाल भाषा ज्याजो जिगु एसएमएस ज्याजो थौवा खुनु विशेष दिन कथन थिथि दिवस त लागु जुल अथे हे विशेष दिन कथन डिसेम्बर 7 खुनु अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवस लागु जुल नेपालले सन् 1957 खुनु नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्थापना जुगु ख उड्डयन सुरक्षा नाप गुणस्तरीय सेवा थुकियामु उद्देश्य ख उड्डयन दुर्घटना जिया खापा जुपी नाप ज्यानवो पिनि गुनामे थोदी हनावया चंगुदु अथे हे डिसेम्बर 9 खुनु लागुदु अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्ध दिवस सुन मनुन थगु संघ संस्था कार्यालय या पद या दुरुपयोग यादै मुखु यदि यागु जुसान कानुन बमोजिम अनुसन्धान या भई कानुन येगु सावधानी सोयान थ दुनियागु हे सोचाइ भ्रष्टाचार विरुद्ध ह्यने वनेमा थुलिदासी आहाकन पाजुगुदु छिपिन्गु मतिनाया लुकथा वगु एसएमएस त बनेगु अथे हे एसएमएस छया है दिमदु वेकदी समित मान थैब पाखे वेकलन थैदिगुदु भिसनिल जिमिका अमित्य थौ जन्मनि दागुली बुदिया लस्ता भिन्तिना धैदिगुदु नाप मन चंगु दकु पुवनेमा धैदिगुदु समित मानजुया क्या अमित्या त जिमेगु पाखेन बुदिया लस्ता यको भिन्तिना अथे वेकला आवेगु मे वेकया क्या अमित जुया त नाप वेकया सकल छेज पिन्त थोमे देछना चना धैदिगुदु अथे हे मेम एसएमएस छया है दि वेकदी क्रिजन महर्जन इचंगु पाखे वेकलन थैदिगुदु जजलपा नाप तारेमा अथे हे जिमी पासा प्रजिन साकेया कम्प्युटर रिलेटेड अफिस चाकुगुली यको भिन्टुना देछना चना थैदिगुदु वेकल जुजुकाजी रञ्जित नाप रोशनी श्रेष्ठ जुया सदुगु यसामय पहदयगु मे इनाप्याना दिगुदु वेकल थोमे वेकया त क्रिजन महर्जन ढाका मसिम सक्कसित इना देछना चना थैदिगुदु अथे हे मेम एसएमएस छया है दिमदु वेकदी कपिल दंगोल वेकला धैदिगुदु जिमी क्याजा सबिन दंगोल व सबिता महर्जन नाप इहि पाजुगुली इहि पाया लस्ता यको भिन्टुना थोज्याजो पाखे यको भिन्टुना देछना चना नाप सुखी जीवन कामना याञ्चना थैदिगुदु अथे हे आवेग वै गुमे वेकला सकल दंगोल परिवार या त देछना चना थैदिगुदु अथे हे मेरी श्रेष्ठ दी पातन पाखे वेकया पुलापी पासबी दकोस्त लुमंका चोसे आवे गुमे वेकया सकल परिवार नाप वेकया मा अथे हे वेक मेरी श्रेष्ठ धका हसुपी सकसित थैदिगुदु
आधा छ पाजुगुदु ग्रिजन महर्जन जुना इना पेना दिगु जुजुकाजी रञ्जित नाप्प रोशनी श्रेष्ठ जुया सदुगु यसा मय पह दयगु मे छिपिन्त केनिगु अथे थोमे बारे थामल धासा थोमे चयदि मदि निर्मल रत्न साके नाप्पले चिना दिम ख मनराज नकमी सयादि सन्थ तस्का हिन हे पुसे चंगु तस्का हे ये पुसे चंगु मे छिपिन्त देछाना जना तस्का हिन हे पुसे चंगु मे या दिपादुंका हाकना छकलस कुसदु छिपिन संसयचना दिगुदु वज्र क्रिएसन प्रालियन हेबोया निवालय दुने वैगु ज्याजो जिगु एसएमएस ज्याजो नापन थ ज्याजो छिपिन इन्डिजिनस टेलिभिजन से दिफै सकल मनु पिनिगु थकु हे इच्छा आकांक्षा दै सुनान दबेया फै मखु सुन मनु न भाषा धर्म लिंग या नामे मानव हिंसा यादै मखु यदि यानवय चंगु दुसा ठुकिया त कारबाही नाप अन्त्यया माधका थोदी खुनु संयुक्त राष्ट्र संघ पाखे हनावया चंगु ख अथे डिसेम्बर 11 खुनु अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत दिवस लागु जुल सगरमाथा विश्व दक्ष मध्ये तढंगु चपुगु ढका मसिकी थो नेपालेदला नापन नेपादेशे थिथि तढंगु चपुगु त ला थुकिया संरक्षण यागु नीति दे दसन थोदी खुनु अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत दिवस थका हनावया चंगु दु अथे हेथ दिवस लिसे छिपिन्त बचाहकगु जानकारी बितेना गुदु वंगु मंगलबार सगरमाथाया हाइट नापेयागु ज्या कोचागुदु गुकिया लिचोवो गुदु 8848.86 थोलिसे हाकना पाजुगुदु छिपिन्स हे छय हाया दिगु एसएमएस त बोनिगु अथे हे एसएमएस छय हाया दिगुदु रश्मिला महर्जन ठुलो भर्याङ पाखे वेकला थै दिगुदु जजलपा भिसनिला रश्मि महर्जी जुयातन भिसनिला नाप जजलपा वेकला थै दिगुदु जिमिकिजा रोजन महर्जन्या थौ बुदि लागुली बुदिया लस्ता योको भिन्तुना नाप भि उसायाना कामना याना चना थै दिगुदु अथे हे आवे गुमे वेकया किजा रोजन महर्जन जुयात नाप वेकया सकल पास्पी नाप छेज पिन्त मे देछना चना थै दिगुदु अथे हे मेम एसएमएस छया हे दिमदि वेकदु स्मृति दुवाल बाग बजार पाखे वेकला थै दिगुदु जजलपा जिमी दाजु सुमन दुवालया मेगु वाले इहिपा द लागुली इहिपा द या योको भिन्तना नाप सुखी जीवन हना दिस धका थै दिगुदु अथे हे वेकला चिको जिगु धेवा ने थाकु धयागु मे राजन खड्गी जुनम हिता दिगु नाप भूपेन्द्र बजाचार्य जुन सबिया दिगु मे इना पेना जना थै दिगुदु वेकलन्थो मे सकल नेपामी पिन्त देछाना जना थै दिगुदु अथे हे मेमा एसएमएस छया हाया दिम पासा दि वेकदु सुस्मिता महर्जन साके ये पाखे वेकलन थै दिगुदु जोजलपा जी पासा मनिषा महर्जन या कने इहिपा यागु दिको छिगुली इहिपा लस्ता योको भिन्तुना धका थै दिगुदु अथे हे वेकला आवे गुमे वेकया सकल पास्पी नाप छेजपी नाप वेकया पासा मनिषा महर्जन्य सकल छेजपिन्त थोमे देछना जना थै दिगुदु योको सुवादु रश्मि महर्जन स्मृति दुवाल नाप सुस्मिता महर्जन जु साकेया त तथे हे याना हाकना एसएमएस छया हाया दि दहेगु भालासा कासे स्मृति दुवाल जुन इना पेना दिगु चिकचिगु धेवाने थाकु धयागु मे छिपिन्त केना जना थोमे राजेन्द्र खड्गी जुन मिटा दिगु खहासा मे या सबिया दिगुदु भूपेन्द्र बजाचार्य जुन सया दिसन थतस्का हे पुसे चंगु ये पुसे चंगु मे जिगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खला बला नुगु पुलागु मे नेवा खया चिची बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले हिनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाला
थुतासका हे नै पुछि चंगु मेदुङका हाकना छकलास कुस्तु चिपिन सयजना दिगुदु बजेट क्रिएसन प्रालियन हेबोया नेवालय दुने वइगु ज्याजो जिगु एसएमएस ज्याजो तो ज्याजो वापत्ति क शनिबार शनिलया खुताती ताइले निसे नेता ताइले तक वइगु ज्याजो ख थौया थो ज्याजोले थवा दुने जुगु भी ज्याजो नापम विशेष दिया बारे जानकारी ब्याचन गुदु अथे हलिन्यंक डिसेम्बर या महिना या त मानव अधिकार या महिना थका हनावया चंगुदु नापम महिला हिंसा विरुद्ध नोभेम्बर 25 निसे डिसेम्बर 10 तक हनावया चंगु ख देदसन थी ज्याजो रैली या नाथ ज्याजो हनावया चंगुदु महिला हिंसा कम या गुजक मखुकी अन्त्य हे जी माथाका कामना यसे थौ थौ ज्याजो या इफी ढुंकु गुदु मेगुवाले हाकन वेगु बचाता से थौ या त बा सुबा जेमा भा तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु ने नेवा ख्या छिछि बुख मनोरञ्जन यादव नेवालय निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले निनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगो लोमंका दिमते नेवालय